Dobar dan, dragi prijatelji. Danas govorimo o jednoj veoma interesantnoj temi, zapravo veoma važnoj temi za svakoga od nas. Za vas, za mene, za sve ljude na ovom svijetu. A to je tema kako upoznati sebe. Sad odmah u startu moram da napomenem veoma važnu stvar, a to je da niko to ne može da učini za vas. Dakle, niko vam ne može dati neko instant rješenje i da taj proces prođe umjesto vas i da vam samo prikaže, da kaže, to je to, to ste vi. Niko ne može sem vas proći kroz tu samospoznaju. Pri tome, moram da napomenem da je taj proces samospoznaje, to neko upoznavanje sebe, često vrlo teško, vrlo naporno, nekada i vrlo dugotrajno. Većina ljudi, kad kažem većina, zaista velika većina ljudi proživi čitav svoj život, dosegnu duboku starost, a nikada zaista ne spoznaju sebe. I vrlo često se na kraju života pitaju, pa dobro, a zašto sam ja ovdje uopšte bio, zašto sam živio? Da se vama to ne bi desilo, ovo je veoma važna stvar, na kraju ću reći i zašto ovo radimo zapravo, zašto je to važno, ali između ostalog sad ću da kažem da je taj segment upoznati sebe jedan od 3 koraka za pravljenje temelja za vašu sopstvenu ličnu sreću u životu, zadovoljstvo u životu. O tome imate drugi video. Kada pričamo o ovome, ovaj video će biti malo drugačiji definitivno od većine stvari koje ste možda naišli na internetu, utoliko što ću vam reći odmah jednu stvar. Molim vas, nemojte slušati, kad kažem slušati, nemojte slijepo slušati razne gurue, koučeve, trenere života, kakve magove, motivacione govornike i tako dalje, koji vam daju nekoliko internet mudrosti, kako ja to zovem, i gdje se vi na taj dan osjećate dobro i sve to divno zvuči, sve to nešto sjajno, bajno, tu su neke božije varijante, neka jastva i tako dalje. Znači, pustimo to. Zanemarimo svu filozofiju, zanemarimo sada duhovnost, generalno. Ne mislim da je zanemarimo uopšte, pošto ja definitivno volim da težim duhovnosti, ali u ovom trenutku za spoznavanje sebe, manimo se svega toga. Da spustimo stvar na zemlju, da spustimo stvar na naš svakodnevni život. Jer mi treba da živimo život, a da razmišljamo preveliko o nekoj duhovnosti ili religiji, još gore, to nas neće daleko odvesti. Kada slušate te razne koučeve i gurue, oni vam kažu samo, pa čujte, samo treba da se pustite i da sve će to doći od sebe i samo da kako on kaže, da privučete, neku istinu, da privučete stvari, da vibrirate u životu, da biste nešto dobili. Nema od toga ništa. Jednostavno nema od toga ništa. Stvari su mnogo prizemnije. Neću da kažem materijalnije, nije u tome stvar, nego prizemnije. Prvo što moramo u svom životu, da postanemo svjesni jedne stvari. A to je uslovljavanje koje smo mi primili u toku našeg odrastanja i generalno u toku interakcije sa drugim ljudima, sa roditeljima, sa društvom i tako dalje, i neke vrste poistovjećivanja. Što znači to uslovljavanje? Pa pazite, nas, da tako kažem, filuju svaki dan, filuju nas mediji, filuje nas društvo, filuju nas roditelji, koji kakvim idejama o nama samima, o tome šta mi jesmo. U smislu, poistovjećujemo, primjer radi, poistovjećujemo se sa religijom. Pa i neko kaže, ja sam pravoslavac, ja sam samo pravoslavac. Nisi, čoveče, nisi ti ništa, možeš danas biti pravoslavac, da katolik bude prekosutra, šta god hoćeš, ali ništa od toga nisi ti. Ništa od toga nisi ti. Ili ja sam Srbin, ja sam Hrvat, ja sam ova, ja sam ona. Sve to ne znači ništa. Ili, još gora varijanta, dobro je samo ako sam visok i plav, loše je ako sam nizak i crn, loše je ako sam debelo ili mršav, dobro je ako sam ovakav ili onakav. Sva ta poistovjećivanja niste vi. To niste vi. To može biti vaš, hajde da kažem, pojavni efekat. Da, trenutno ste mršavi ili debeli, trenutno ste ovakvi ili onakvi, ili
pripadate ovoj ili onoj naciji jer ste rođeni u toj naciji. Ali to niste vi. Dakle, to nije nešto što vi treba da upoznate kao vi. To su poistovjećenja sa pojavnim stvarima. Utoliko možemo da pričamo o tome spoznati sebe, čak i ne spoznajemo, mada i to je jedan segment definitivno bitan, ne spoznajemo toliko naše fizičko tijelo, pošto je ono samo nosioc nas. Više je u tome da spoznajemo, pa možete reći, srce ili duhovno srce ili dušu ili ili kako god to nazovete. Mislim, kako god vama odgovara, koji naziv vama odgovara. A ono što je važno jeste da tu samospoznaju taj proces trebalo bi da prati prilično hrabrosti. Jer se vi u toku toga morate suočiti sa nekoliko značajnih stvari zapravo. Prva stvar jeste nešto što, pojam koji ja ovako obožavam da upotrebim u mojim predavanjima, ali ga kao pojam zaista ne volim, a to je socijalizacija. Ali šta je socijalizacija? Socijalizacija, ja je shvatam na takav način, ona je ukalupljivanje vas. U šta? U društveno-socijalni milje, u neki kontekst u kom ste vi rođeni. Pa sad rođen sam, ne znam šta, u Srbiji u pravoslavnoj porodici, pa sam ja automatski Srbin pravoslavac, ili sam rođen u Saudijskoj Arabiji, pa onda sam rođen u porodici koja voli da gleda fudbal, pa ja moram da gledam fudbal. Pa ne, nije istina. Ili rođen sam u porodici, balkanskih mačo, patrijarhalnih shvatanja, pa samim tim ja ne smijem da se bavim baletom. Ma ko ti kaže da ne smiješ da se baviš baletom? Ili umjetnošću, slikanjem, ili pjesmom, ili plesom, ili čime god. Ko ti kaže? Kalup ti kaže. Socijalni milje ti kaže. E pa, to je prva stvar s čim trebamo da se suočimo. Hrabro. I da te socijalne milje, te programe naše, da deprogramiramo. Znači, prva i osnovna stvar kako spoznati sebe jeste shvatiti koji su to programi koji su nas programirali. Od rođenja, od djetinjstva pa do dana današnjeg. Društveni, porodični programi. Kada spoznamo te programe, ne mora da znači da su svi automatski loši, naravno da nisu. Postoje tu i moralni programi. Recimo, roditelji su vas naučili moralu, kako biti pošten, kako biti dobar i tako dalje. To naravno da nije loše. Ali postoje mnogi drugi programi koji nisu nužno dobri. Naravno da nisu nužno dobri. Kada ih spoznamo, ajde onda da vidimo koji su to koji zaista nisu u skladu sa našim razmišljanjem. Bez obzira što smo ih mi prihvatili i što su oni takvi kakvi jesu, uvreženi u naše razmišljanje, u naš um. Evo, poslije toga mi treba da se suočimo sa našim sopstvenim lažima. Sa lažima koje mi govorimo nama samima. Zašto mi govorimo laži nama samima? Pa prvenstveno jedan od razloga jeste da bismo se bolje uklopili u društvo. Primjera radi, kada sam bio klinac, dečkić, 16-17 godina, tada sam govorio sebi jednu laž, a to je, meni se sviđa tadašnja disko muzika, pa ću ja da izlazim u diskoteku sa svojim društvom. Ne, nije mi se sviđala ta disko muzika, nikada mi se nije sviđala, volim sasvim neku drugu vrstu muzike. Ali eto, izlazio sam sa tim društvom, odnosno govorio sam sebi da mi se to sviđa, zašto? Da bi se uklopio u društvo, u društvene milje, da bih mogao sa njima da izađem u diskoteku, da se sa njima zabavim i tako dalje. E pa prestanite sebi da govorite te laži. Nema potrebe. Jedna od osnovnih laži koju sebi ljudi kažu, već u ranom djetinjstvu, a to je, ako ne budem zapalio cigaretu, društvo će me odbaciti. Ako ne budem popio kafu, društvo će me odbaciti. Ako ne budem popio rakiju, društvo će me odbaciti. Te stvari ja sebi nikada nisam govorio. Zato danas niti pušim, niti pijem rakiju, niti pijem kafu, nikada to nisam činio, znači bukvalno nikada. Niti ću, jer nemam potrebu za time. Što ne znači nisam probao. Sve od toga. Probao, zaključio, ovo je odvratno, neću više da radim. Neću to da radim radi sela, što se kaže. Sve što radim, radim radi sebe. Ok. I treća stvar kojom se moramo suočiti pri tome jeste da spoznamo laži koje nam svijet plasira.
Te laži nekada mogu biti divne laži koje nam zamazuju oči. I laži u koje mi želimo da povjerujemo. Čak smo u nekom nivou svjesni da to nije istina, ali mi prosto se bolje osjećamo ako povjerujemo u tu laž. E pa, ok, da bismo spoznali sebe, ljudi, suočite se i sa time i počnite da odbacujete te laži. Pogotovo one laži koje vam svijet plasira o vama samima. Joj, kako si ti divan, joj, kako si ti dobar, joj, kako si ti sjajan. A tebi ego raste, ti si sve veći, ja, kako je super kad me tako hvale. Pa ne, nije super, ti me neće napredovati uopšte. Naravno da nije dobro ni ako vas neargumentovano napadaju. Ali nemojte se uljuljkavati u laži svijeta. Ok. To praktično znači da napokon počnemo da gledamo taj svijet, a naravno i sebe, onakvim kakvim mi zaista jesmo i kakav svijet zaista jeste. A ne onakav kakav bismo mi voljeli, željeli da on bude. Kako nam se sviđa, kako nam se sviđa da jeste. Pogled na nas, a nama se sviđa pogled na nas, a ne ovakav kako jeste. A da li je taj pogled ispravan? No, nije. Ako nije, zašto lažeš sam sebe? Nemoj to da radiš. Bez obzira što ti se to sviđa, nemoj to da radiš. Dobro. Kada počnemo jednog dana, ili od ovog trenutka, da malo realnije sagledavamo stvari, prosto u tom momentu postajemo objektivniji. U tom momentu posmatramo život i sebe toliko emocijama, više posmatramo sa sviješću, sa racionalnošću. I time se naša svijest podiže. Poenta ove samospoznaje jeste podizanje sopstvene svijesti. To podizanje sopstvene svijesti može da ide do izuzetnih visina. Kako se kaže, ali bukvalno da ide do Boga. Vjerovali vi ili ne u takve stvari kao što je Bog ili ne znam, neka velika sveopšta svijest ili kako god, svejedno je. Ali vaša sopstvena svijest, samosvijest može da dosegne ogromne visine ako radite na tome. Dobro. Suštinski, vi time treba da unapređujete vaše kritičko razmišljanje. Kritičko, kad kažem kritika, morate odmah da znate, pojam kritika ne znači samo negativna kritika, i pozitivna kritika je kritika. Ali kritičko razmišljanje znači preispitivanje. Preispitivanje svega, svakoga i svačega. Svake pojave, svega što vas okružuje, pa i vas samih. Vaših postupaka, vaših razmišljanja, vaših osjećanja. Ne u smislu kritikovanja sebe, nego u smislu preispitivanja šta se tu dešava, o čemu se tu radi. To je kritičko razmišljanje. Ne kritičarsko, nego kritičko. Ok, ono što je važno jeste da, aj na kraju da samo kažem ono kako vi da dosegnete ovo što je to, da malo bolje upoznate sebe, a da zanemarite sve one guru recepte. Naravno da postoji nekoliko tehnika za to. Moguće su tehnike tipa neke regresije, hipnotičke regresije što ljudi rade, zatim meditacije i slične stvari. Ok, to je u redu, ako znate to da radite, ako radite te stvari, samo naprijed. Ali ono što je lako za sve i za sve laike, koji ne moraju da znaju nikakve od tih posebnih ili specijalističkih tehnika, a to je sljedeća tehnika. Tehnika postavljanja pitanja samome sebi. I sad na koji način postavljanje pitanja? Recimo, vas interesuje da pronađete odgovor na jedan segment vas, to je ko ste vi, šta ste vi, i u okviru tog segmenta napravite listu pitanja, bukvalno na jedan papir, ono tipa A4, napravite 5, 6, 10 pitanja koja sve više idu u dubinu te tematike. Dakle, vi o tome nečemu razmišljate, to radite i odgovarate sami sebi na ta pitanja. Dok ste pisali ta pitanja, nemojte mnogo razmišljati o odgovorima. Ne. Nego kada ih čitate jedan po jedan, onda čak možete naglas, možda to malo blesavo izgleda, ali svejedno, naglas pričajte, kao da pričate sa nekim drugim. Čak i ako imate nekoga da vam pomogne, utoliko je bolje da vam neko čita pitanje.
Ali, dok dajete odgovore, naravno, kada dajete te odgovore, rekli smo u početku, nemojte lagati ni sebe, ni druge, nikoga, niko to i onako ne čuje, to čujete samo vi, pojete da vi sami sebe spoznate. Što iskrenije odgovarajte, iz dubine vašeg bića, iz neke srži vašeg srca, vaših emocija, vašeg razmišljanja, vaših iskustava, svega onoga što vi jeste. I vidjet ćete interesantnu stvar. Kako vremenom budete odgovarali, prosto će vam dolaziti neke ideje kojih vi ranije uopšte niste bili svjesni. I rećete, opa, vidi ovo, kako interesantno, pa zapravo o ovome nisam ranije ni razmišljao, evo sad mi palo na pamet, zaista će se to dešavati. I onda polako ćete dobijati neku sliku, ukupnu okvirenu sliku vas samih. Dobijat će zapravo odgovore na pitanje šta vi zaista jeste. Kako ćete spoznati da li su odgovori na ta pitanja pravi, iskreni, ili su to oni odgovori koje smo navikli da dajemo lažući sebe i druge? Vrlo jednostavno. Jedna stvar. Osjećaj. Svi vi vrlo dobro znate kada nešto kažete, da li to mislite zaista iskreno, u skladu sa svim vašim znanjem i iskustvima, naravno, ne znači da sve morate da znate, ali ako dajete odgovor, da li ga dajete zaista u potpunosti iskreno ili je to samo još jedna laž. Kada dajete odgovore, osjetit ćete. Unutar sebe, duboko u sebi ćete prosto osjetiti da, to je to. To je zaista izašlo nekako iz dubine moga bića. I ono što je interesantno, svi mi, svako od nas pojedinačno, svako, u potpunosti ima sve odgovore već u sebi. Dakle, uopšte nema potrebe da tragamo za nekim naukama, opet spominjem, nekih gurua, koučeva i ne znam ja čega. Svi su odgovori već u nama. Poenta je samo da ih pustimo da izađu na površinu. Dobro. Zašto to radimo? Postoji jedna interesantna rečenica. Istina će nas osloboditi. Pa da, istina o nama samima jeste oslobađajuća. Veoma oslobađajuća. Ali, evo jedno ali u čitavoj priči. Ali, šta kada doznamo istinu koja nam se možda ne sviđa? Šta onda? Zamislite. Hajde imamo neki težak primjer. Recimo, živite u patrijarhalnoj sredini i razmišljate o sebi šta vi jeste i shvatite da vi želite da budete baletan, muškarac baletan. Ne kažem da ste gej. Ili zamislite upravo to, opa, shvatite da ste gej ili tako nešto. Šta onda? Čitav svijet mi se srušio na jednom. Jer sam spoznao tu strašnu istinu o sebi. Ali ne, nije. Nijedna istina nije strašna. Nijedna. Šta god da jeste, to budite. Jer tek kada budete to što zaista jeste unutra, tek tada možete da živite srećan i ispunjen život. A poenta čitave ove priče jeste da spoznamo zašto smo ovdje. Zašto smo se rodili, šta je naša misija, šta je to što mi treba da uradimo u ovom životu. Koji je to zadatak koji treba da ispunimo. Ja se nadam da ćete vi uskoro spoznati vaše lične zadatke i da ćete ići tim putem, jer to je jedini put vaše lične sreće i vaše ličnog zadovoljstva. Moje zadovoljstvo da sam ispričao ovu priču, ja se nadam da vam se svidjelo. Lajkujte, preplatite se na moj YouTube kanal, pronađite me i na Facebooku, slobodno me dodajte za prijatelja, možemo razgovarati, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Moje ime je Boris Teodosijević, doviđenja.